ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but she's pa percent ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan Kamukam College long ka khot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but QA ban deb khap mania fila ban call haki ni kinambo Mynshuwa Ahmed al-Shara udah Lehnoh Shyrkhei tam berudah noyalam jangka seng Lehnoh ke baklan Middle East ke Al-Qada udah bayakun bersya ekshibai jangka United States ha Iraq but ke United States ke pemenang berai busket $4 million yakinu ba ajing tip syapang jang u but ke jing penmana ke dang haus nam arajar alpusau de Mynta ulakla long kumu president jangka Syria baru ya Khublei baru president jangka United States Donald Trump Utram lay kendo yu Shara ha Saudi Arabia harengkat ke jinan lang Crown Prince jangka Saudi Arabia Mohammed bin Salman Kelaikan kumbashi tengkenta AA Syaban sedang ke jinan lang jangka Gulf Cooperation Council Shara unong ilam jangka Al-Qada ula syimti ku Presiden jangka Syria hadin bulala berpen kelem da kabor yaka sorka jang Bashar al-Assad haus nam arajar al-pusau Usyara bedang daun Mynta sapu ars nam karta ulai Khublei utram namar ba ula wengno yaka jing dong Syria da kabas dang banyak trelang bat ka sorkar ke Mynta hadin kini jing kendu markman utram ula ang bu Usyara udai peleng upre bedang samla ubaklan bat ubashlur bat uba idan shisha yaka mensim yakon